Так, assalomu alaykum, hurmatli oyimlar jana mirzalar, hurmatli mekendeshler. Bugün biz Oş oblasının Japalaguna bazarında. Bugün 2025-yıl 9-mart. Xudo xolasa, Japalaguna bazarında mashinalarning baalarini bilib bermekçiyiz. Hazırki uchurda birinchili o'ziga chaqilgan birinchili mashinalari bu Devo Nexia'lar. Nexia'larni ko'rib o'zimiz baalarini so'rab biraz bilib beramiz sizlar uchun. Антан bizim kanalga qatalib like basıp qatalganды unutmаңыздар. Так, машиналардың бағаларын біліп берелі. Машина лаболор жабық екен. Лаболорды біліп берейін десем. Так. Ассаламу алейкум. Қанша дода зака? 250 тота. 250 болуш. İçin жасаған кестерес, а? 250 күнге. Жа, мындайлай кылып күтүм эле кой, мындай. Аркасына алдан бир тартып коён. 250 миңге Nexia, урматтуу туугандар. Машина кышкы дөңгөлөктөрдө. Так. Көрсөтүлгөн номерге чалсаңар болот. 2012-жылы 1.6 объемда. Машинанын состояниясы жакшы. Машина российский номер? Yok. Кыргызстан эле? Кыргызстанда экен. Номер Кыргызстан. Эсинде атында. Өткөзүп берем дейт сразу эле. Так. Бияктан ак Devo Nexia турат. Мындай көргөзө кетейин. Сурайынчы. Assalamu alaikum. Канча деп атасыз? 200 kopaydı. 200. 200 миңге. Ак Nexia. Белый жемчуг деп эле. Машинанын ичкиси алабалы. Жакшы электропакет полностью. Механика. Сіздерден Машина 1995-жылы Корея 1.5 объемды. 7-8 200 миңге. Көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Машинанын ээси өзү жооп берет. Машина корейский дейт. Дальше бияка бассак, биякта дагы бир ак түстө машина турат, суралчы. Assalamu alaikum. Канча деп атасыңар? 150. 150ке. Так, 1995-жылы чыгарылган 1.5 объемда Корея Devo Nexia. Ак түстө, Кыргызстан номеринде экен. Баткен областына караштуу. Так. Машинада biraz грибоктор бар экен, а так машинанын абалы аягында жакшы алды экен. Арткы түзүлүшүнөн мындай номерлерди көптөн бери көрө элек болчубуз. Так, алдыңкы машинанын 4 айнеги тең электростеклоподъемникте. Машинанын сол капталынан көрүнүшү. Так, дагы алды карай бассак, биякта лабону сурап коеюнчу. Лабо канча болот экен? Машина кимден экен? Канча деп атасыңар? Satıldı aga. Канчага? 410. 410го. Так, жана күнү сурап аткан агаларга 2013-жылы чыгарылган газ бензин 410 миңге сатылыптыр уже. 410 миңге лабо бортовой. Базарда лабо сураган туугандар машина сатылды. Лабо жакшы. Так, эмнеде? Силерденби? Assalamu alaikum. Канча деп атасыңар? 180. Devo Nexia. Полный электропакет. Бул кандай түс болуп калат? Так, сары түс болуп калат го дейм, э? Так, бирөө көрүп атат. Нары бери качайт этип. Так, 180 миң сом. Машинанын чыгарылган жылы 2006 1.6 объемда. Көрсөтүлгөн номерге чалсаңар болот. Көрсөтүлгөн номерге чалсаңар болот. Бул машинанын мотор жагын ачып коюптур. Алды карай басайын. Так. Бул жака карай басайынчы. Так. Nexia.
Так. Aldı qarayıp basırlı. Tak 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 tak. Maşınalar ayağın öyle köp. O maşına ne degen mi? Daihatsu degen maşına oluyor mu ola? Bu maşından da so'rab qo'yilchi. Tak, o'z nomerini yozib qo'ydi. 2017 15 650 mingga. Полный paket ekan. Elektrostеклоподъемник. Алдын qirqinchi eshiklari bari teng. Mashina oq tusda. Ravon ekan. Nexia deydi. Nexia bo'li. Mashina es qulti oldi, ichida uxtadik. Eshigini ocha olmadim. Tak, bu yerda Lanos turadi. Bundan so'rab qo'yinchi. Qancha o'tadi? Ukam, Lanos sen ham bir? Qanchada o'tasan? 250 ming. Lanos 250 mingga deydi. Tak, алдыңғы iki eshik elektrostеклоподъемникте, arqalari mexanistika. 250 mingga Lanos. Так, 1999-yilda chiqarilgan 1.5 объемda deydi. 250 mingga. Ko'rsatilgan nomer 550 10 26 33. Lanos. Aq tusda. Sirtqi oyog'ini yaxshi oldi ekan. Urilgan, chiyilgan joylari yo'q. Tak. Ары qaray basavereli. Tak. Nexia'larni ichidan aralab tartib ko'rgazayın. Tak. Yine daha bir Lanos. Bağlı tavuğu. Tak. Lanos. Жүріп тұрған авалда. Аяғындай. Тынч авалда жүріп тұратқан. Бұл кімнен екен? Қаншада отасыз? 280. 280 bin mi? Lanos paket ekan. Алдыңғы екі eshik elektrostеклоподъемникте. Artı mexaniskiy. Mashina kolonkasi dadil ekan amachi. Kolonkasi yaxshi ekan. Tak, bu yerda 2009 deydi, 1.5 объемda. Ko'rsatilgan nomerlarga chalsangiz bo'ladi. Mashina yaxshi ahvolda ekan. Tak, nari qaray basal. Tag'i Nexia'larni ko'rayli. Mashina hozir oyog'inday botqoq bo'lib ketdi. Jo'nali balotada ketayotganda ketayotgansin. Tak, menda daha bir Lanos Qirg'iz nomerinde. Mashinani chek-cheytib, juvib, tozalab qo'yib turib. Basım suralchi. Tak. 2018 ekan. Lanos. Qanchada? Assalomu alaykum. Qanchada otasiz? 280. 280 mingga ejelerga, qarindoshlarga jarasha turgan mashina ayda olsa, mexaniskiy ekan bular ko'pincha. Mexanik bo'lib, biroq ayınlarını suygan sveti 280 mingga Lanos. Алдыңғы iki eshigi elektrostеклоподъемникте, arqanqalari mexaniskiy. Masalan, ichki havoli oyog'ini yaxshi. Aynekda laboyda urilgan, chiyilgan joylar yo'q. Laboyda treshna bor ekan bir. Qizil tusda. Tak, ары qaray yo'lda ulayli. 07 80 menen qatı baqirib, sal so'zlar o'g'ilbay qoladi. Tak, menda daha bir Nexia turadi. Ag'og'ini surayli qancha turadi ekan. Tak, Nexia. Titan diskada. Sirtqi, kichkina. Kunjeb. Ochib qolibdir. Assalomu alaykum. Qanchada bo'lsa aka? 150 oda. 150? 150 mingga. Nexia 2006
1.6 объемда көрсөтүлгөн номерлерге чалсаңар болот. Мотор коробкага жооп дейт. Сырткы көрүнүшү гана бир аз иш бар дейт. Так мотор коробкасына жооп дейт. 4 дөңгөлөгү тең титановый дискада экен. Ой жок, арканкылыгынын бир дөңгөлөгү обычный дискада экен. Так, ары карай жолду улайлы. Бул жактан акырын бассак. Бул жакта машиналар бүт эле капотторун ачып коюптур, бирок ичинде адамдар көрүнбөйт экен, урматтуу кондар. Азыр бияка басалычы. Ланостордун ичинде ээлери отурат тартайын. Так, бүгүн Ошто аябагандай пробка. Билбейм эмнеге. Аябагандай пробка. Бияка келиш азап болду. Nexa'nın kara түстө экен. 2007. 8-9 расход мүмкін. Так, 230 мүмкін. 230 миң сом. Так, ну, Nexia. Қаншада тұрдың? Kimden кен? Қаншада тұрсың? 811. 811 миң дейді. Ешік жауып екен. Машина. Yaptı. Так, машинаның арқанқы көрініші. Қырғыз нөмірде. Машинаның ішкі саланы. Бұл жақта көрсетілген номерлерге сүйлөшсөңөр болот. 210 миң сом. Так, дагы ары карай жолубуз улайлы. Nexa'lar. Өзү базарда Nexia менен эле Matiz көп экен. Салам алейкум. Канчада тасака? 840 миң кем бар. Nexia 240 миң кеми бар дейт. Так, 240 миң кеми бар. Машинанын эмесин ачып коюп, капотун ачып коюп турат. Көрсөтүлгөн номерлерге чалып сүйлөшсөңөр болот ээси менен. Машинанын мотор бөлүгү. Моторлор аягына жакшы. Bir-iki жерде ремонт болуптур, а так нормаль машина. Жакшы абалда экен. Так. Дагы ары карай жолду улайын. Так. Матуандар. Nexia. Бардагы түстөгү Nexa'ны көрсөтөйүнчө канча деп атат экен. Nexia. Kimden ken? Kançada taşan? 260. 260 ming. Bardagı түстө diyor Nexia. Kaç yılı çıkan aka? 2008. 2008 машинанын ички абалы. Аягында жакшы, чехолдор кийгизилген, полиптер салынган. Арткы бөлүгү да аягында жакшы абалда экен. Тазалап, таптаза кылып коюп коюптур. Машинанын арткы бөлүгү. Так, машина аягында жакшы абалда. Механический турмоду так. Бардагы түстө диyor Nexia. Так, дальше ары карай жолду улайлы. Урматтуу мекендештер, диyor Nexia'лардын бааларын бир аз болсо тартып көргөзүп, каналга катталып лайк басып досторуңуздар менен бөлүшө кетүүнү унутпаңыздар.